Just a standard question. What's his expectation from the upcoming fight? Sua expectativa para essa luta que vai acontecer sábado? Yeah. This fight is going to be very good. I'm looking for the finishes, knockout and submission. I'm ready. Standart sual verim. Gələn döyüşdən gözləntiləriniz nədir? Əslində qalsa, mən finişi gözləyirəm, knockoutla fərqlənməyi gözləyirəm. Yəni submissionla. Rəqibi əvvəlki açıqlamalarında bildirmişdi ki, daha yırtıcı olan heyvan özüdür, yəni qara canavardır. Özü bu fikrə münasibəti necədir? Jaguar yoxsa qara canavar? So it was stated that you yourself are Black Wolf and your Nazim Sadykhov is Black Wolf and you yourself are Jaguar. So what do you think? What can you say about it? A luta entre o lobo negro e o jaguar. O que você pode falar dessa luta? Jaguar always kill, Jaguar always come to hunt and kill. Jaguar həmişə fərqlidir. Yəni həqiqətən də çox güclüdür. Uğurlar arzu edirəm sabahki görüşdə, 27-si olan görüşdə. Amma Nazim çox güclü rəqibdir və xüsusən də geri dönüşləri var. Nazimin geri dönüş və xüsusən də ağır zərbələrdən sonra oyuna adaptasiya olması onu çox da qorxudurmur. So wish you good luck on the 27th and regarding the Nazim's comebacks. So he is really good at comebacks. Does it not scare you? Primeiro de tudo, boa sorte. No sábado, o Nazim é conhecido pelas reviravoltas. Ele sempre dá a volta por cima. Isso te dá algum temor ou algum receio? Thank you so much, and not at all. Not at all. I'm ready. I'm ready for finish this fight, and that's it. Çox sağ olun, mən hazıram. Yəni bu döyüşü bitirməyə hazıram. Azərbaycanla bağlı fikirlərə maraqlıdır. Uzaq yerdən gəlmisən, necədir burada ab-hava, xüsusən də Bakının havası, xüsusən də havalar müxtəlifdir. Fikrini bilmək istəyirəm. İdmançı kimi, yəni ab-havaya öyrəşən, atmosferə öyrəşən bir idmançı kimi fakt burada, belə deyim, sırf atmosfera necədir? So this is your first visit to Azerbaijan, and we are wondering how acclimatization is going on, because you are an athlete and you also need time to get acclimatized to the environment and to the atmosphere in Azerbaijan. Primeira luta aqui em Baku, no Azerbaijão. Como é que foi para você se aclimatar como é que aproveitou? Como é que está sentindo em termos de se preparar pela luta vindo para cá? Yeah, I came here like few days early, so I'm very good right now. Sleeping good, so everything is good. Artıq bir neçə gündür ki buradayam və yaxşı yatıram, özümü yaxşı hiss edirəm. Nazim Sadıqov Azərbaycandakı qələbədən sonra Nikolas Matto üzərindən bildirmişdi ki, məni Azərbaycanda məğlub etmək istəyən silahla gəlməlidir. Sən nə ilə gəlmisən Azərbaycana? Yəni silahın nədir? Nazim Sadıqov, after defeating Nicolas, told that last year, after defeating Nicolas, he said that from now on, whoever wants to defeat me needs to come with a weapon. What kind of weapon did you bring with yourself? A última vez, quando o Nazim ganhou do Nicolas, ele falou assim: quem quiser ganhar de mim vai ter que vir com uma arma. Com qual arma você está vindo? You're gonna see a very good fighter on Saturday night. Şənbə günü axşam siz çox gözəl döyüş görəcəksiniz. Camilo Styles makes fight. Do you think that last year Nazim won two bonuses, got all two bonuses? Do you think that your fight against Nazim has the potential to be the fight of the night on June 27? Yes, for sure. Our style is very aggressive, and it's going to be a great fight, for sure. Qələbə olacağı təqdirdə onu kimə həsr etməyi düşünür? In case you will win, who will you dedicate this, victory?
I dedicate this victory for all my family, all my fans, for Baku, Brazil, everybody who rooting for me and who hates me also. Bu qələbəni mən ailəmə, mənim azarkeşlərimə, Azərbaycana və Braziliyaya, həmçində məni sevənlərə və sevməyənlərə həsr edəcəm. Mən səhərdən fikir verirəm idmançıya. Çox belə sakit, təmkinli görünür. Bunun səbəbi nədir? Özgüvən, yoxsa hələ də vəziyyəti müşahidəçi qismində izləmək? So actually, since start of your interview, I am kind of, looking at you. You are very calm and very composed. What is the reason behind that? Self-confidence, or you are still watching the situation as an observer? Desde que a gente viu você começar na entrevista, você é um cara muito tranquilo, sempre calmo, bem relaxado. Isso vem de uma confiança ou ainda você é um cara que simplesmente analisa a situação e analisar de maneira tranquila? I think when we are ready, we are very calm. We know what to do, so that's who I am. Mən düşünürəm ki, biz hazır olanda həmişə çox sakit oluruq. Yəni səbəbi budur. Əgər suallar yenə. What motivates you more, to proving others that they are wrong, or to proving that you are to proving yourself? What motivates you more? Like proving to others that they are wrong, or proving yourself? O que te motiva mais, que ele falou, é você lutar para os outros, ou provar para as pessoas como você é bom, ou provar para você mesmo que você pode ser bom? I have a big dream. I want to be a world champion, and this is my biggest motivation in my career.